Kita ganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat sogot anjaha selamat makor jahon nama dear mahita ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sadarion apa saterus ni andohar holong uhur ni Tuhan Yesus subata nasangga galek akulani aselambin malum anjaha margogo. Bani nalaho marhorja hujuma baik hai hujuma di para atau hujuma dohor atap husabah atap nai lapangan atap nai ruangan saya hasomani Tuhan Yesus mahita teneh Tuhan Yesus tama nama masu-masu ita haganupan paimai tangihon hita hatani Tuhan Yesus batas sadarion martonggo mahita. Oh Tuhan Yesus parsahapon hamma hanami marhite hatamu asi margogo hanami makorjao nama dear romban hubani harosuhmu ibagas goranmu Tuhan Yesus hanami martonggo amen. Hatani na ibatan ada subata sadarion aimana tarsurat bani Titus tolu ayat 4 da subani ayat 5 sonon manini. Tapi talar hosi halayakon apa holong niuhur ni naibata. Si palua hita. Ipalua do hita. Sedo halani horja hapit toron na binahenta. Tapi halani idok niuhur do. Marhite pandidion pangulakion tubuh. Apa habayuon marhiton tondoi nampak asing. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah. Juru selamat kita. Dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita ganupan dan dihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Apostel Paulus paingat kon Titus. Sunai homa hitau bani panorangon. Ase tetap semangat memberitahuan Tuhan Yesus hujape hita marlakah. Anjaha paingatkon ase manogu-nogu kuryain hubani hapor sayaon. Apa pangarusion ban hasitungan in. Namardomu hubani hadaulaton. Maronjolan hubani pangarapan bani hagoluhan nasora bois. Nadop humbani mulani parbagat na ibata. Marhite parambilanon na dop niondoskon ni hubata. Romban hubani pakatahon ni naibata. Si palua hita. Taganupan na ni harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ternyata paimai tandai hita Tuhan ta Yesus Kristus. Nini dobani ayat tolu. Hita hinan halap na oto. Seng si pambalosi. Nakaho. Pinarja bolon ibagi ni hisap-hisap apa rosu-rosu. Ibaga saja haton apa subil. Jolma hagigi dohita anjahan na marsi dom-doman. Ibagas bahasa na sederhana. Marosu tumang hita. Pabadorhon hala. Makorjahon na sambor. Pakon nalegan na mambahe na susahan. Apa paringoran. Gabeda o. Humbani Tuhan. Aido goluta paima itandai hita Tuhan Yesus. Kita haganupan halani ibagas na jahat ay jolma sadokah on ay dua senini ayat 4 da subani ayat 5 on. Tapi talar hosi halayakon apa holong niuhur ne batasi paluah hita ipaluah do hita. Sedo halani horja hapit toron na binahenta. Tapi halani hidup di hurnido. Marhite pandidion pangulakyon tubuh. Apa habayun marhite tondoi napasing. Arti ni ai patugah kon hubata. Lang hape hubani dirita hita makorjaon nama dear sadokah on. Tapi halani dogma ipatalar Tuhan tahala yakon. Apa kolong ni uhurni hubata. Lebih takas nini dodingta. Melayani lebih sungguh.
melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Ibagas hata Parlobido Tuhan Yesus mangidani, melayani hita, maka holongi hita, gabe hita pedihut mamangidani, apa maka holongi hasil. Artini, ada lupa nani harga di Tuhan dan Yesus Kristus. Halani doma ibere bata, gabe mabere mahita kusa, gabe panjaliran ni pasu-pasu mahita kusa, ibagas dulu. Ibang sagah pun hita hadiaron apa hapit toron na binahenta. Ay gabi senjata batalaho manjalohon pasu-pasu apa haluahon na si oliberin ay batahu bata langgoy sonay. Tapi halani doma ijalo hita pasu-pasu gabi boy hita makurjaw na madear apa na pitor. Artini na ipatalog do hita manjalo apa makurjaon ay haganupan. Ay maase bani nasihol marpesta hita patar. Ay mapesta pardingatan parroh ni tondoy na pasing bani ari Pentakosta. Apa pesta ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS. Amin kon hita mahaluahon na ibere ni bata ay. Lang halani pambahenanta tapi halani holong ni naibatado ay. Selamat makurjaon nama dear mahita haganupan halani doma ibere na ibata nama dear ibata. Sa Tuhan Yesus mama masu-masu hita haganupan ani haganupan lawanta sa darion proses doka dudukan. Amen. Atong pumahita. O Tuhan Yesus do matalar haluahon apa pasu-pasu na ibere mo benami. Ajari apa pargogoy hamahan nami mandalani goluh nami. Mamake pasu-pasumuin. Ase marsangap anja hamar mulia hamba ni goluh apa horjaan nami siganung pari. Bagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Ibadah nami togo nami on. Amen. Horas mabat.